Kũgio nĩ andũ nĩ tondũ wa wathe wake. Jesũ mũrũ wa Daudi ũnjiguĩre tha. Jesũ mũrũ wa Daudi ũnjiguĩre tha. Nĩhĩtũkĩtwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ, nowe Jesũ wĩ tha nyingĩ nduta nduma-inĩ. Jesũ mũrũ wa Daudi ũnjiguĩre tha. Jesũ mũrũ wa Daudi ũnjiguĩre tha. Nĩhĩtũkĩtwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ, nowe Jesũ wĩ tha nyingĩ nduta nduma-inĩ. Warĩ wendi wakwa gũikara no tũmumu, ona ti wendi wakwa gũtũra hoyaga. Ndarutanirie na watho ũyũ ndĩ mũnini, no Jesũ wanjiguĩra tha nĩnguona ũtheri. Ũtũme nyume bũrũri-inĩ ũyũ wa nduma, na nĩnjũĩ ndigũcoka kũnogia mũndũ. Jesũ mũrũ wa Daudi ũnjiguĩre tha. Jesũ mũrũ wa Daudi ũnjiguĩre tha. Nĩhĩtũkĩtwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ, nowe Jesũ wĩ tha nyingĩ nduta nduma-inĩ. Amen. Watu wa Kiserian, Bwana asifiwe. Watu wa Kiserian, Bwana asifiwe. Mko na amani? Mko salama? Sasa leo tumewaletea mtindo ni Kavagara, si ndio? Na tuko na zawadi nyingi pale ukiingia Destiny Best Supermarket, kwa sababu wanauza product za Joy Millers. Pale ndani kuna Mwevoko, Joy Max. Hiyo ndio mimi hukula, nikaugali sio namba 1 na sio namba 2. Kako wapi? Kako hapo katikati, kamepotelea hapo. Na pia naonaga kwangu tukitaka kwenda mahali haraka tunapika Kavagara, kwa sababu dakika 3 uko na ugali. Lakini zaidi yote tumekuja tukiwaambia kwamba bado Yesu anafanya nini? Bado Yesu anatupenda na bado Yesu anaokoa. Na ndio maana ukisopa hapo injili nasema ni raha na injili. Raha na injili. Sawa sawa. Na tumekuja hapa kama kanisa la JCM. Mnataka JCM hapa Kiserian? Tuwalete JCM Church hapa. Mnataka sana? Ni Yesu mnataka ama ni vile kwetu lazima uende na kaunga sometimes? Kwa hivyo nimefurahi kupatana na nyinyi. Naitwa Bishop Ben, the presiding bishop of JCM Churches International. Na sisi tumefurahi sana. No rude alikuwa tiriri ha inyuothe akubukire agikuyu andu amukire gukuri ni gwetagira andu mena macuka na ta muthigi toyo ndinaguo takora ine nginya kurinu mukire gukuri na tene mutiakiraga kimende. Andu aitu Ngai aromutheremeria guku, na kiria mundu eriragiria heo eitura riri, kiria wonaga tota ngigiagira guku, kiria wagire kwanyu kionere guku thiini wa ritwa ria Jesu. Kana tiguo maundu ma ne gwitikiai ona guku to gukombora gurai kuona mwake, tondu Ngai ni aheaga andu ake ohoti ucio. Ithe tiguo erire munene wa mbiraru okorwo nduretikia ati rucio mutu ni ukauma thendi cigana igiri ukauma uguo na ndukauria uguo maundu ma ne gwika atia maundu ma ne gwitikia na ndugukwira guku na ndukainoke ogicagi wi murwaru urwe gwatira itura riri tondu Ngai ni akuhete ohoti. Sasa leo tumekuja kwa sababu sisi tumewaletea raha na injili. Mnajua Kavagara inaitwa Raha Premium, si ndio? Na sisi wana JCM TV, ni wangapi hutazama JCM TV? Ni murora JCM TV every Sunday. Nikio mutathia kanitha we leo kuma Sunday tuli horagia TV muthie kanitha. Ndiramenya kwanza wazee hapa mnajifanyaga hampendi kanisa na mnafunguliaga TV mnashinda hapo, ibada ikiisha mnaoga mnachokea. Wewe ukiraka kukoja naone uma kanitha TV ni. Sasa tunataka watu waanze kwenda church physical, si ndio? Na next month ninakuja kuwafungulia JCM hapa. Sawa sawa. Next month
kurukisha mwaka mtarukia JCM. Si ndio? Kurukisha mwaka mtarukia JCM. Na sisi tunasemaga ni injili ya huruma na utu. Na tunasemanga ni injili bila nini? Bila hukumu. Na mapema. Si ndio kweli? Asante. Kado na kuhujia ningirutaga wira. Nigetha shirika matika igwe ndi murigo. Ithe tiguo. We muhujia ona hujia na meha rutaga wira. Andu aya ogea kuruta wira ashirika mamenye nio urorete iguru aya. Magwitago kayukie ginya tugui. Ukaigwa wahoro thimu ni mushirika bishop. Ndirari South Africa ngwendaga ukiohere ngui ndirokire nayo. Ukamwira yehe nie ndiamurirwo ndathimage ki. Ndiamurirwo ndathimage ngui agakwira haya. Ni sawa kejete muhunjio ngino ni ngiuma na bahasha ya 200. We no ayo thiko yukia ngui iyo. Ni ukamoria ginya ritwa ria gubatithia itagwo atia. No ri ukiruta ira na moko maku ri. Nduona ni uguteo ni andu na ni megukwenda. Na nikio tunyitanite na Raha Premium na igana mari akabagara. Guku. Ukenda ireki nani yako chini na mic. Kejigwa ndo igano na ha majire menda ile kabagara ki. Na ujire no yaga mwivoko. No yaga Joy Max mwivoko. Ile kuhiririe kagithii uguo hau no shoga ni ali oyu witagwo atia yitagwo Royce Nyambura kwanyu niku wito ne Naikuru ha wito mwena uria wa Bahati Kiamaina ward uikuru ke kianda Kiamaina hakuye na Thorai yes eni ugoka guku ukahika asa joketa ithukuma ukahika ukahikania asa ito ukikia kuhikari ni wiki atia ne guthukuma eni we ni ruga kabagara ne duga kabagara ukenda ireki ke white njega na ne kaheaga na ihenya eni ugo ni faster na ne kare sama eni no gukutete ugikaraga we wiki tikaraga de wiki pasta ate kinyo gagicoka kia maina asa digetekera Tiate wikaraga we wiki gwatha isikaraga de wiki igura thimo yaku WhatsApp no owe serious ni ndetikia gawe asoka no ukorwa umusevete maitu na ni kinyanju asa dikekuhenia eni wina kabagara kamwe hau heyo yu auga ni ka hoiti kana kaheaga wega eni ko karuge gaka aiko wikara we wikari gako gikiria wiki gaka no uria wiki tondu o muthenya ni ikai no hethiri njugaga ya kabagara nginya kameme-ini ni hari thiri njaragia ya kabagara thirio ni iriku mundu miwe hethiri ni uwi ha tathi uria wina shati yandikitwo Dior hethiri njugaga ya kabagara thiri ya kabagara ni iriku ne weibaga niye kana mutu we wakiwa ne weibaga udorete ndakirigwa atiriri nguthitwo nu oka kabagara oka ona uthi ukaruga kauka eni riwe wona uria munene tukamake tigo icirwo waicirwo ni kiria kiranyitika haya riu ri ndirenda atumia atatu mangiruga ngima ihie na ndagika iria nini biu na mundu amikumbe wega na ekire thani-ini we no shidi uyu asa ketwe mukuri no umwe na tuwe uyu na tuwe ungi uriku mwenje uria mwenje haya uka ucio mwenje ukaina ha thutha uria uguthonga ngima aiguithanie wega na ndagika iria nini na mibange wega ngomuhe mutu wa kuinukia na ndimuhe ngirigiri haya mugadire indo mugadire indo nie nende indo uroka gwakwa igithambio
Haya. Eni, amenawa mkono. Enda hapa unawa mkono. Chukua hiyo mwiko yako. Wagithomo ugwikira kau iguru. Haya. Na usieke maji mingi. Na thiri ya kabagara ikoragwo iri no igi, thiri igi. Ndimwe thiri igi. Thiri ya kabagara igi ni no. Ya? Mai maigi kamutu mitu eno egiri ni mutu muige mai maigi ona ndumenyaga ni naku no kabagara ni mai maigi kamutu tondu ni mwerwo ni gekaga atia ni kaibaga. It is swollen. It is swollen. Niguo. Haya. Urio dauga urio roka na be muraino kana ki? Urio roka mwenye atapika ashinde wengine wote. Nitamuongeza unga na nimpe 2,000. Mwenye na wakumbuke siri ni maji mingi unga. Haya, siri ni maji mingi unga kidogo. Na ujue ile unga utabakisha. Ngoja. Araigwa girigiri ya kaguru ka. Haugani. Haitereire. Na umenya ile unga unabakisha utaenda nayo nyumbani hapo. Kwa hivyo ujue siri ni maji mingi unga kidogo. Sawa sawa? Are we together? Halafu ngoja. Neke wagithomo. Haya nyinyi sogeni hapo. Sogeni hapo. Haya alafu aizo tutolee timer, weka timer. Nani mnaona kama atashinda wengine hapa? Mogorino. Nyinyi ni wa upande gani? Nyinyi ni wa huyu. Haya wale wa huyu. Wale wa Mogorino. Ndakwira wagoithia Jesse. Ugucoka kwa nyuki namba. Haya. Ni sawa? In 1